Kalonzo naye amemsukuma mpaka mnaona nywele siku hizi ya Kalonzo imeisha akisukuma hiyo mtu. Ni mĩario ya munini wa President William Ruto arĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kagundo kaunti ya Machakos, mĩario ĩrĩa rĩu ĩtũngĩtio mbũkĩrĩra kuma kũrĩ atongoria a kaunti cia Ikamba-inĩ. Gavana wa Kitui Charity Ngilu rĩu akĩũria Ruto atĩ atongoria. Na hiyo nataka kumpatia onyo kali sana, kwa sababu tuliona akimtusi na akitukana na akisema mambo ya upuzi kwa mheshimiwa ambao kiongozi tunamheshimu sana Ukambani, anaitwa Kalonzo Musyoka. Nataka ajue akija hapa Ukambani asione kama ni kwingine anatangatanga. Sisi Wakamba ni watu wa heshima sana na tunamheshimu sana kiongozi wetu. Mĩario ya Ngilu yũkĩte rĩrĩ Ruto atanyĩtwo gũtuĩka icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Makueni. Ngilu akĩmũria aunire kanua ithigĩ gũkũ akĩagĩra kĩene ciĩranĩro cia Ruto iria augĩte itirĩ na mũthingi wa ũma. Vijana itawapatia hii. Vijana hawataki kupatiwa, wanataka kuwekwa wafanye biashara ya ukweli, wafanye manufacturing kama hii tunafanya hapa Kitui, na bidhaa yetu itoke hapa Kitui na itoke Kenya iende Uchina au iende Amerika au iende kwingine, ili kila mmoja wetu afanye kazi na mikono yake miwili. Rĩrĩ ti rĩa mbere Ruto ekorete gatagatĩ ga thitango cia kwagĩra atongoria kũrĩa agena gĩtĩo kuona kaunti ya Meru na kuruhana na gavana Kiraitu Murungi. Mimi kama gavana wa Kitui na kama kiongozi, nimekuwa kiongozi miaka mingi, siwezi nikakwambia hii kitu kimoja Ruto amefanya miaka yake yote. Sasa ni nini ataweza kuletea watu wa Kenya isipokuwa tu kuharibu nchi yetu? Kwa hivyo ndio nasema hapa watu waangalie na wawe makini sana wakisikia mambo ya huyu mtu, kwa sababu anaweza kuleta uongozi wa kuharibu nchi. Ngilu akiuga Ruto nĩ mũhĩnga wa ũthii wa na mbere na kũmuorota nĩ ũndũ wa kũregana na mogarũrũku thĩinĩ wa gatiba. Tukisema tuongezewe pesa ambayo inapitia kwa katiba, yeye anasema atalete pesa kupitia mfuko yake. Atakuja akibeba pesa na wheelbarrow ile yake. Sisi hatutaki pesa na wheelbarrow, tunataka pesa inapiga kwa katiba. Huyo anaweza kuharibu Kenya mara moja, na huyo apelekwe nyumbani, arudi huko kwake na akae na bibi yake na watoto wake, na tuende tupeleke Kenya mbele. Hamwe na ũguo Ngilu no kĩrĩire Ruto na thiriti yake nĩ ũndũ wa gũtetia mũcemanio wa magavana kiumia gĩthiru mwena wa Naivasha, akiuga maratetera ũrĩa kaunti ikuona mbeca no ti kwĩhoka ciĩranĩro. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.